November ni somni pali sang ni somni panga tho tran ni ania bazar thlir tu te chibai ule US President Donald Trump chuan Ukraine in dona ti top nan rot na point somni pariat zeta siama he rot na hi Russia President Vladimir Putin chuan a pom lain Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a pom theilova G20 ramte point tamarot na hi an social ve bokani hetila hian President Trump chuan ro man na hi pom turin Ukraine chuan ninga ni November ni somni pasari thleng hunan nei ti asoi bok President Trump rot na hi official in mi pui hriata puan zarani lova ma se Ukraine le Russia chuan an hretoa chuba ka chuan internet lama apur ruboka Ukraine boina ti re nan le inrem na tlon tlingom theina na tamarot na point somni paria chu official takati chualani lo ma se kan theyang angin in soidon te ang pakhatna Ukraine chu ma nia ro in rel ramani na za sakin ti chian turani panina Russia le Ukraine ba ka Europe ramte in kara in rem na zaw tak in run la in beito lo tura in rem na non aggression agreement siamani anga kumsom thum liam ta chunga in rem lo na le in hir ho na sang omte chu azawaya chin felangai turani pathumna Russia chu thenom ramte run lo tura be se nia NATO po ti len bel to lo turani palina US malak na in Russia le NATO in kara in biak na nei ni se he in biak na hian khovel pum him na tur chungchang soi hovin in rem lo na omte siam thattum ni se hun local le zel tura ei le bar sumle pai mason na om theinan tho hun rem chang ngai tu ho ni se pangana Ukraine in ven him narin tlak takadongang parukna Ukraine si paite chu noi ruk aya tam lo tura bitu kaniang pasari na Ukraine chuan an ramdan puya NATO an zom lawang ti zian rem ti turania NATO po in hun local le zela po Ukraine chuan member an la lut lawang ti chuan dana le in kai hruaina an telang pariat na NATO in Ukraine sipayan da lawang ti an rem ti turani pakwana Europe ram in do thona fighter jet te chu Poland rama an omang somna US chuan Ukraine ven himna mo aphuranga chumi tan chuan heng te hi ti turani US chuan ram ven him na tho wangin zang na dom na te lang Ukraine in Russia run chuan ven him na dong tura chanwo chan nga lang Russia in Ukraine run le ni chuan sipai chakna beiron ani baka khovel pum huwa ba hrek na chu achunga lek le ngal turania Russia ramata na pom thar tele in rem na Russia chanwo te po nu kir le vekaniang chan thatak omlawa Ukraine in Moscow emo St Petersburg emo missile manga ka chuan Ukraine ven himani na tura in rem na chu top nga lang som pakhatna Ukraine chu European Union EU member ram ni turin atinganga EU sum don na po hun engma chen chung du sakbi kaniang tiania herot na hi chungai to hole tura da bi kani thung som pani na Ukraine ram din tharle nan khovel pum huwa pa mala kanianga hetiangin Ukraine Development Fund dinin industry thang duang big technology data center le artificial intelligence lamte po telin he fan hi man turani Ukraine ram gas man ruwa pipeline le da khol na mun te din thara tunlai zo ka siam le enkol na konga US in Ukraine puyang indona wanga torna na sat na muna khopui chei that le mihring chen na tur in sak konga thoho na tha le lian tak a omang khol le man ro lian sang sang ma son na te leithnoi ho sak na lak chhonal ma te le ma son na sang sang thonan World Bank in Ukraine tan big sumlama tan puina tura ro manang som pathumna Russia chu khovel pum sum don na tel tura lak lu le tura nianga hemia tan hian Russia hrek na chu uluk taka soi hovin amalte te in hli dan tur ngai tu aniang US chuan energy natural resources infrastructure artificial intelligence data center Arctica rare earth mineral project le thildanga Russia nen tho ho na thajok nei turin ro man na thar siamani ang Russia chu G8 zom le tura somani ang sompalina Russia poisa man theilowa da te chu hetiang hian man turani ang dollar tluk le ding on za chu US ho Ukraine din tharle na ta na malak na tan man turani ang he malak na hlep om za som nga chu US in achanga Europe chuan Ukraine din tharle na turin dollar tluk le ding on zan tho venga
Europe Russia ram sum khoi chet theilowa da chu khoi chet theya da nianga abak Russia fan khoi chet theilowa la omte chu US le Russia inkara malak na ta na mananianga boina danga omto lo na tura tho ho na thajok nei na tur lama mananiang sompangana hein rem na hian zoma hlo nge ti di chiang turin US le Russia te chon joint working group dinin ven himna lam hoi thil sang sang an en ho thinang somparukna Russia chon Europe le Ukraine nor to lo tura policy nein chu an ramdana an ziakang sompasari na US le Russia te chon nuclear ral thuam ti pun to lo na thuthlunga in rem na lo nei to chu a hun chung pot sein heng zinga hian start 1 treaty po atelang sompariat na nuclear ral thuam ti pun to lo na thuthlung non proliferation of nuclear weapons noya Ukraine chon nuclear ral thuam nei lo ram ni arem ti ang sompakuana Zaporizhia nuclear power plant chu International Atomic Energy Agency IAEA en puina noya bultan le nianga he plan atanga electric siam chua chu Russia le Ukraine in za le zatin nanin semang somni na Russia le Ukraine te chon an mani ram ve ram pani te inkara in hriat thiam na omzel theina turin zirna in sang zirlai le khotlang hop malak na program sang an duanga namti danin an lo wanga in hirng ho na om thin le chin thliar na ti bo turin Ukraine chon sa khona le namte naw jok te tong hum him na konga EU dan te zom ve ang ram pani ten in huat na le in thliar na om thei zonga malak na ti bo vekin Ukraine le Russia te chu media le zirna huanga dingna chanvo ve anin za sak turani nazi thuthlung le malak na reng dawin khap vek turani somni pakhat na ramri chungchanga Crimea Luhansk le Donetsk te chu Russia thu nuaya oma US le ram dang ten an pomang Kherson le Zaporizhia te chu ram pani in rina line of contact atanga Russia lam chana da turani heng ram bial panga te bak Russia in lo lak to te chu a chua sanang Donetsk oblast bialan la opatangin Ukraine sipaiten in la chuakanga helai hi line of contact man turani anga neutral mun khoiram sipai ma omlo na mun ani anga Russia ram anga pom tur ni ma se Russia sipai te po anlut lawang somni pani na Russia le Ukraine te hian he in rem na ram ri hi anti danglam thiang lawa ti danglam ani chon Ukraine ven him na ti to pani ang somni pathum na Dnipro river chu Ukraine in sum don nanan manganga Russia in anti boy turani lo Black Sea azalen ta ka thlai chi phurani theinan in rem na ziani ang somni palina humanitarian committee dinin hetiang hian ma an lang tang le ruang zong in thleng ton vek turani civil mi hren mek te chu no pangten en thon kir vek turani chung khatte in zom khom le na hun siamani ang boina tur chung ko te chom don na tho ni se somni pangana Ukraine chon ni za chungin in than puyan na yang somni parukna he boina tel zong in ngai dam tonin Indolayan thil tia wangin an hule phubala kemo soisele mo aum turani lo somni pasari na hein rem na hi dananga siamin ti hlotlina ni dan chu peace council in an enzuanga chu peace council chu president Donald J Trump ana kai hruayanga inrem na thuthlung bo chiade chu hrekan ni ang somni pariat na inrem na ta na rot na hi rem ti ani vele inka hai nei ngala ni ang heng te hi president Trump na nia soite chu nia zirtom ni khan Russia president Vladimir Putin chuan president Trump na point somni pariat hi inrem na nei na tura be chanata na man ni se du thu sain Ukraine in herot na hi apom lawani chuan Ukraine ram tam jok lak saklea avong halani Putin chuan US rot na hian don to thule inrem na ziana na be chana manatan tha ti thu asaya hemi chungchang soi ho na hian America lam hian kaini po in hnuk niam turin min be saya an khore sakan in biang na khan har sat na chi sang omkara heng rot na te hi pom kan in huam thu kan soyani atia Putin chuan president Trump rot na hi Ukraine hian soi ho an du lo chuan Ukraine le indo mang European ho hian kupiang sathil thleng angkha mun tam taka thleng non le ngayang ti an hra thiam turani herot na hi pumpuin kan tan chuan pom theiani atia USian tun thlengin an rot na pom turin Ukraine an lamin theilowa Ukraine hian an du lo zela Ukraine len thopui European ho hian indona mula Russia ne chuan du thu samala direng ani
in do na mola Russia ne chu an du thu samal ni reng ani atibok President Trump hian zirtop ni khan rot na chungchang hi soin tunkar ni nga ni November ni somni pasari thleng hen Ukraine chuan an rot na pom turin huna nei ti asoya hun tiam hi kanga hleya ma se thilom dana that chuan hun tiam hi chu kan pot sei le mai zel tuna chuan ni nga ni hi hun tiam ani ati heti la hian Ukraine President Zelensky chuan anram TV a thuwa soya chuan President Trump rot na chungchang hi soi langin hero man hi kan hial dona ka zuyanga siam thatna tura rot na po ka neyang ma se kan mel ma ten rem na du lawanga min soi theina tur thil kan tilawang atia tuna hian kan ram chanchina hun har sa ber kan tok meka Ukraine laka pressure na ber kan tong mek du than tur har sa tak kan ma in chapa kan za omna hlo nge kan du kan tho puilian ber chan ti chu kan du than tur nei chuna ni ti in President Trump rot na chuan ram ta na thalo ni in na soyani Zelensky chuan Ukraine hian englai point US President Donald Trump an thisen chuana ti top tum ma lak na hi za zui zelang atibok President Trump hian nimin khan White House tu ala reporter te komin Ukraine President chuan kumthum chung zet in dona top theina na arot na chupom ngei se du thu asoya chuti lai chuan herot na hi thu top ani lo ti asoi thung President Trump chuan Zelensky hian hero man na hi apom lo ani chuana ma in rala do to ang atia herot na hi thu top ani empty zo na chu nilove rem na hi angti kong matala nei kan duwa indaw na hi kan ti top nge yang atia kumsang ni somni pani kumtir khan President ni se chuan Ukraine war hi athleng mi alawang ti alo soi fo thin chu soi non le bokani heti la hian South Africa G20 ramten summit an nei meka chuan Canada Finland France Ireland Italy Japan Netherlands Spain UK Germany Norway le EU senior official pani te chuan thu chu siamin ram ri tharum manga ti danglam lo ti thupuyan nei chuan din na ni zel thu an soya tamarot na Ukraine sipai nei theizat bituk om chu Ukraine malam hunata na himlo thean hriat thu an soya chuba ka chuan NATO le European Union telvena tura rot na chu NATO le EU member ramten an soi ho ve phot nga yani thu an soibok UK Prime Minister Keir Starmer chu Ukraine sipai nei theizat bituk siam du lo tu langsar ni in ka haya omani point Ukraine hi ma ni inveng the ani angai atiani President Trump na point somni pariat hi Middle East US palai Steve Witkoff le Russia palai Kirill Dmitriev te ro man ni in soyania Europe ramte hian herot na lekha hi officially nan la dong lo na an friat china Russia du sangna uchuak tak ni in nan ngai ani heti la hian US Secretary of State Marco Rubio chuan he peace plan hi Russia le Ukraine official te ron chunga siamani thu asai ni zan khan Geneva khopuya Ukraine le khotlangram palai te chu US ro man na soi ho tur hian an thu khoma he soi ho na hian US Secretary of State Rubio le Middle East palai Witkoff te po antelani engpo ni se President Taman remna ta na rotna siam hi Russia tan du thu samani na chena oma Ukraine nan pom thei chiari lo po hi thilom takani na chena omboka engthil nge thleng zel don ti chu hunin ala hril zel don ani bazari lo thlira wangin kan lo me